Anya laki din! Kasangsangpot mo pa ilang ang nagapo dya bangkag mo. Ngam nakarubwat ka manin paeng. Mapanak iji barbershop di baklama ng Gina. Ha? Mapanak man agpapukis. Mapangko ko masarungkaran ni Inday Inton malamkay. Sino nga inday ti ibagbagam? Ni manang, asino pa'y kumahi? Kaya kapintasan nga Inday dito'y lugar tayo ah. Anya? Ay namanang, nagpintas ni Inday. Magusto alauna iti kinapintas na. Ay na, una yan. No iso siguro ti maasawa manang siya kaun ti kararagsakan na paraswan dito'y lubaw oh. Nagadumanan nga imbagam. Inkakit din agpapukis numapan ka. Anya lakit din. Oh, itaman pa yan. Nakalagip ka nga umay dito yung barbershop ko, si Kapaeng. Pukisan na mangki di maray. Marikag dyan. Ha? Anya ko matinagkum kumaryanta. Assuming. Si kakidim. Agkumaritan to ah. Numadan kami to ni Inday iti anak niya. What? Oh, baka pakigtot ka man. Apay, agayan ayat kayo na tigayam ko. Ay, sampay makidi ah. Ar magpailang. Opo, armang palagayam. Ngam kumari kun kunam kanya kon. Yan niya lakit din. Malaki iday. Pukisan na kaw. Tapno malpasay. Tinagdigaws. Kalpasan na. Inaksarungkaran ni Inday. Kasla sure, ti awan ang bain. Sigurado lang nga magusto na ka ni Inday. Na ah. Gwapo ah. May. Isong awan ti rason na saan nakamagustuhan ni Inday. Kung naktumay. Nyalaki di mo tinayaro hirja. Naimbag nga oras mo, Inday. Ha? Relax, siya day tao eh. Ni Paeng akagwapwan nito'y lugar tayaw. Anya? Kumusta ka mo tangay? Iti kinabayag mo iya Manila. Ad-adda, mapimintas ka. Sika talaga. Amok nga wampay kayan ay amaw, Inday. Iso mabalin siguro ti agaplay. Anya? Da magkiditi mo ko, bayoditak no, bilang kasapulan. Agay hata talaga king kainday, sipod pa'y. Ay, Unay mo, saan ka kumama asin na, ay, iti sangwanak, sige hakidi mo. Unay mo dati. sika talaga. Ala, Inday, no saan nakpay amaklon naging gayta, agurayak naging gat kanaw. Laki di iti uday, kaya aklonin nakto ah. Sapay lang ko mainday, my love. May sakamat? Itakala ang asumarungkar dito'y balay ngam kumanatawa ka kid din? Siyempre, maragsakan akmat para kin ka. Ha? Maragsakan? Iti anyaga po. Oy, akala mo hindi ko alam, ha? Agar aramat gaya ni paingkan ka. Wen? Pudno dayta? Ngam, jak kayat ni paing? Ha? Tapay. Basta, jak kayat dayjay alalaki. O may agaram nga awan service na? What? Magmag na nga umay dito'y balay? Saan akas kinitakyo at da motor na? Kayat mo asawan. Ni Takyo, ti kayat mo, kaputada motor na. Siyempre alangan mo't. Ni takyo ti kayat ko amang itulod kanyak no kasjay ama panak agtrabaho. Kan, mangsukon kanyak. Anya? No may papan iti kinataar. Natarmat ni Paing. Isu na lang, tawan motor na. Isu nga uray ag subli-subli dito'y balay. Pulos asaan ko nga aklunan ko naktumas. Anya lakit din. Oh, si kamot gayam takyaw. Papanam nga ikatrumabiain. Mapanak man dita ayan da Inday nana. Ha? Sarong karak man.
Bareng adda dita balayda? Kayat mo asawaan, agar-aram ka kini Inday. Ay kat siyempre Anya, Bareng man aklunan nak ni Inday. Nabayagan nga gusto akan ko ana. Ngam, Nagbayag tumot ngamin ijay Manila. kahit sapay la kumaa, ngamnay, dua kayon samot nga agar-aram kan kuana. Ha? Sino nga iti may sanana? Ni Paeng, ti kabsat ni Gina. Anya? Aha! Imposible mo't akayatin na ni Paeng. Kat numagmag na amapan mang sarungkar kan ko na. Ha? Ni Paeng kat magmag na. Idinto ta siya kat adda motor ko. Iso nga amok asyak ti kayat ni Inday. Anya lakit din. Saan ka nung matasikat kayat ni Inday, Paeng? Ha? Asino mo tinagkuna iti dayta? Manang Gina? Ado ti mangibagbaga saan ka no asikat kayat na. Anya? Numapan mo ka no ngamin sa rungkaran kat magmagna ka laeng. Idinto ta ni Takyo kat adda motor na. Iso nga iso ti kayat na. Ha? Iso agumatang kamutan ni tilugan mo. Anya? Amok adakkel ti ornong mo iji bangko. Mano adaras mo at tsamba ka iti mula makamatis ka. Imposible saan ka makagatang itilugan mo. Ay ka makagatang akamanang. Anya laki din. Uray man no dualukan. Apay kapaw. Anya laki din. Anya? Aguray pa'y Manang Gina. Gumatangak to ka di. Saan pa nga ita? Ay na, makapakigtot kamot Paeng. Ninanamay. Rumabiin ngam nakasakay kaki din itinwang mo. Papanam aya. Inaman sa rungkaran ni Inday nanang. Anya, mapan ka sumarungkar iti balasang ngam nuang ti service mo. Ay kawin na. Nung nitakyo ka motor di service na numapan na sa rungkaran ni Inday. Ay kanuang maakanyak. Nabnabsong na yan. Anya laki din. Ay na, naidumduma kamot Paeng. Ay siyempre maana na. Malain na ko nanang. Barang ada ni Inday di balaydang. Hey! Hey! Imaya man na Inday. Anya? Sapay ko mata, saan ka makanyak, Inday? Ay, kwa. Nagnaka ka di nga imay dito'y balay? Ha? Ay, kwa? Saan? Ada service ko Imparking ko pa lang di tarbayan niya. Anya? Kayat mo asawan. Nakagatang kamatan iti motor mo? Motor nga. Saan ang motor? Oh, tanawa mga hindi tatawa. Tamakitang timparking ko ako na. Anya? Ay, salbag kakit di! Kung naglakit din no anya timparking mo ako nam, nuang matgayam? Kiso, may. Barang siyak ti aklunang, Inday. Nga uray, nuwang lang. Di service ko nga may agaram king ka. Saan nakaskin ni Takyo? Nakamiyaw ko naman. Yamaka. Anya? Isa pangasim ta siyak ko mataklunan. Pangasim Ay, napan nagaram. Nuwang ti service na. Juan, Ayaw na yan. Naidumduma mo ti service ni Paeng ang mapanagaram kin ka. No ni Takyo, ket nakamiyo, nakasakay mo tinuwang ni Paeng, anya lakit din. kunaklakit din no anyat ibagbaga na nga imparking na iti arubayan me. Kunak no motor, wano lugan. Ngam saan mo, tanagdakkel anwang. Ay, una yan. Iti kaano man, awan lugar na iti pusok dayja apaeng. Anya?
Aklunak man kit din ni Takyo. Tapno sardengan nak dayjay apaeng. Tapno sumardeng nga umay ija balay. Ay, si kakit di matinday. Masuro na ka talaga ken kuana. Diyak kayat ti way of courtship na. No way! Ala, aklunan kan Takyo. Ha? Kaya't mo asawan? Agayan ayatan? Wan, isaman ni pud ita. Itulod kan sukunan na iti trabaho. Wow! Ha! Nakaragrag sa akak iti day nga imbagam inday. Hay! Kamaudyanan na kat sinong bata nakmadlaangan. Iso pa nga asim Pangaasim, ta saan na kumapaspasakitan. Ay, ikarik day takan ka inday, my loves. Yahow! Manipod inton bigat. Itulod nak iti trabaho, Ken, sukunan nakmat no iti malam. Maawatam? Ay, awan parikot iti day ta inday. Your wish is my command. Anya lakit din. Kat no iti malam amay tulod na kon ija balay, agkapita pa'y sakbay nga gawid ka. Ha? Iti kasta, no maira na nga umay ni Paeng, makita na nga adda ka, kat sardangan nakmatan. Ah, ay okay Agtung palak iti amin nga impagam, inday my love. Gumatangak man iti 5 a case a red horse nana. Naa! Nagadaon! Ne, tadi kay kat agyaman ta ado tigatangak. Mas daaw kayo pa'y lang gumatangak iti 5 a case? Anya? Inaklunak ngaminan ni Inday. Iso nga agselebrarak mo Uminom kami kadagiti barkadak. Kasta gayam. Ay kat nasaya at no kasta. Nakapili mo't laangan ni Inday kada kayo kin ni Paeng. Anya ngay mo ti binatbat ni Paeng kanyak. Nakamiyo ak amapan mang sarungkar kini Inday. Idinto tanuwang ti service na. Ahaw! Ha? Di pa'y makagatang iti motor na. Ay ngam sa bagay. Husto laang, ta saan ang makagatang. Taamangan no isukit di tipilyan ni Inday. Anya? Ala, yun ti red horse agat gatangag. Tarog yan men ti uminaw, nana. Ay, awan mon Paeng. Nay, awan ko nga bagbagam mo. Manang kina? Awan mon dagayan ayat mo't gaya mon da inday kan Takyo. Anya? Ay. Di na man ang awan na kastamanang kina, Ni, kat ibagbagak lang arutan ti pudnaw. Sino mo tinakamam ngay, may? Po, amo matan di ti lugar tayo, kat adala payag ti daga. No anya ti madamag ije bangir apurok, maamuan adagos, anya lakit di. Ay, makapasinay mo tinday tangin padamag mo manang kina. Anya ngay nga rod, kat awan motor mo. Ni Takyo kano, kat nakamiyo. Sika kano, kat nuwang ti service mo nga iparparking mo iti arubayan da. Anya? Ala, saan aday tati makagapong agliday ka kasta? Ado ti babalasang dita, mabalin mo nga arman. Saan laang ani Inday? Talaga kaya madakayo ni Takyo, Inday. Katuan, apay ka di? Ay, una yan. Talaga ba't na mas pinilim na sino ti adda motor na Katuan alangan matamas pilyak ni Paeng. Anuang timapan na ipar-parking iti arubayan mi. Anya lakit din. Anya? Sigurado amaamuan ni Paeng nga gayan ayat kamin ka ni Takyo. Iso asaanan apulos nga imimay ijabalay. Kasta ka di. Ay, piman mat ni Paeng. Anya apiman ngay bagbagamat. Saan apiman dayjay? Syakto ati piman no bilang taiso ti pilyag. Anya?
Anya? Seryoso ka iti bagbagang paing? Sana nga angaw man ang Gina. Gumatang ka talaga iti Hilux alugang kaw, kulay blaw. Apo, nagganasan nga no kasta. Addan to man pakiluglugo anak ang aron. Ay kawan naman ang. No saan nakto aparitan ni Jinky, ah? Ha? Nakaamom manan iti day tamanan. Ay na, nalipatan man ti imbagak indikan ka. Adito'y ayan tayo, kat adala payag ti daga. Isuan na bibit pa'y ngamkimat ti panagwaras ti chismis. Ha? Isuan na amo kakaayan ayat mo gaya man ni Jinky nga anak ni Tata Kistong, ijay ile. Ay wine, puno day taman ang Gina. Ipasyar ko to ni Jinky dito balay. No dawayana. Ang asanda? Sana all naka-Hilux paeng. Ha? Sana all nakagadangan itilugan na. Sang kwalugan day tam binulog ko laeng oh. Kundi humble ka man ako na ako. Anya? Ay, sayang. No sika kumati inaklon da nga inday, ada ko man nasayat hatid sundo na ita. Anya ka rin day tangay bagbagam Rogera. Ada lang araw rin ita aking ada motor na. Sana kanong arod akayat, gaputanwang ti saksakayak, ama panagaram king kuana. Iso kano ti para parking ko itarubayan da, nagarti jo. Sana kla pabori ti da alalaki, no? Ada yung mas lamang kang iso. Nagasat no iso man ti babaeng ayatem. Tamalaksit iti kinagagad, kan kinataer mo, at dapayan pundar mo. Una yan ti kastoy. Rabiin, kan makatudtudo pa eh. Ngam adda tapay laang dito'y igit ti kalsada. Ay, Anyamatan, dito'y pailaang matawan babbalay, tinakaplatan ti dalig ti motor mo. wen nga rod. Angam, sana bale. Aguray ta iti mabalinta apag kidawan ni Kitulong. Aw, ta kayo magkayam, inday kintakyaw. Paeng? Ay, oo, Pards. Na-flat matan ti dalig ti motor ko. Ayaw na yan. Naira na, mo dito yawan ti babalay. Mala, ilugan tayo na itang motor mau. Tayo itulog kayo pangaging gadya balayaw. Hanang anong na ito, Hilux. Aagyaman nak, iti panangitulod mo kanyak agingga dito'y balay mi, Paeng. Awan ang yaman na, inday. Ay na, kinapudno na. Mababainak ka. At dagaya man Hilux mo. Kaasi na kin, nakagata mo ito na. Adamo ornong ka, iti nabayag pa nagmulak iti kamatays. Isa di ingatan ko ba? Tamno adama mo iti iparking ko ya rubayan da jingkay. Sino a Jinky ti bagbagam? Kaya ni Jinky ah. Ti kaayan-ayat ka ng anak ni Tata Kistong. Anya? Tapno saan ano ang timapang ko'y para parking iti rubayan da. Nakababay mo ah. Yung na mga nuy suntuki din ti saan napangayat ang kanyak. Hilux ah. Kulay blaw. Kwa, amangan no adda pa'y namnamata Paeng. I-break ko ni Takyo para ken ka. Anya! Namnam! Unay ka mo. Tingat! Sigurado no awan Hilux ko inday. Patsyo mo no kaya na. Sa mga ipagatikas tayo tantad da Hilux kaun. Anya laki di. Ay na, nangalaman iti puskol ti rupa man ang ibagay ti kastakin ko na inday. Kwa, Nga po lang amin tadamiyo ang motor ni Takyo. Ison tinaklon mo. makapasan na ay. Naamukla ko maakabaalan gayam ni Paeng ti gumatang iti Hilux. Isula ko man ti inaklon ko idi. Anya? Ayun ay kan inday aya. At dan kaayan ayat ni Paeng. Iso asar tingamon.
Saan mo nga ituloy na panggip mo amang sulisog ken kwana? Tapno lang agsubli ti panagayat na ken ka. Ha? O, nakababayin mo ti kasta ko naktumay. Kat, awan mo ti Madina. Tanungay kayat nakpay. In your dreams, no ti Hilux na lang ti habol mo. Ti Hilux na latan, ti pakiasawaan. Saan ka ti akin kukwa, salbag ka. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Apay nga ta. Kalat mo tinasimmaya ti biyag da Lucia. Ay, kasta nga talaga tanagagdakit nga road nga gasawa. Kita nakagatang damanen iti kabarbaro asufada. Idi damo, refrigerator ti ginatang da. Sa idikwan, dakkel a TV. Sa ita, nagpintas asufa. Kas iti kinunak, Joan, nagagda nga main nga gasawa. Iso analabit, nakaurnong da. Diyak lapat dyan. Imposible Anya ti imposible iti dayta. Ti ammukit diya katadaan numalya nila kay na. Anya? Nalabit, agkup-kupit iti opisina da. Ay, di kag sasao iti kasta, panang dadael dayta Joan. Anya lakit din aya. San man, mamati ka kanyak, Maria. Isardeng mo daytan Joan. No awang gatangem nasaysaya at no gawid kan, tadyak kayat ti mairamraman iti bagbagam. Anya ti may sinasauday jay ajoan, Maria. Nakitak a naggapo dito istor mo. Amangan no siyak manan ti sinarsarita na ditoy. Kwa, saan mo't kitde, Lucia? Naglain day di amang padakas iti kaaruba na. Iso akagurak launay. Iti na minsan, napan na inwarwaras nga agkursunada akanokin nila kay na. Aya, Ay, naimbaglaangan tasaan anamati nila kay ikaw. no apay ngamin nga kasta ti mapanasarsaritaan. Wan nga ruta, nakita na laang nagkuyog kami amagmag na ijay dalan. Kastakit dahin ti mapan na sarsaritaan. No apay ngamin nga nagkuyog kayo Wana, tanaira na nagkalugan kami iti jeep. Ay, kasta gayam. Iso asaan nga agbidot manan amang dadaal kanyak. Tamangan noan niya ti aramidakan ko na. Kwa, anya itayan tigatangam, Lucia? Gumatangak iti sukaken soy Maria. Agadobo akman. Sige, mabitlaang, tayalaan ka tigat-gatangam. Bakit? Jack kayat ang makiap-apa ka? Tasaan anasayat niya ugali dayta? Basta, iti ka nito amaduktalak asar saritaan nakmanin ni Joan. Ay talaga siwa kag tingiwat na. Bay-bay amlat ta ka di dayja tao. Di oray man anya ti sasawon nakin ka. Tinaskain kat saan apod daw. Agruan nga road. Basta, saan ka makiap-apa? Tasaan anasayat dayta apakasarsaritaan? Si kamot la tinakababain. Anya ti kinunam, Joan. Saan kit din apod no, nanang? Ang mga nukamang ti sindikato ni Anselmo. Iso asimmaya at ibiyagda. Adda ka day pamanaknak mo iti dayta. Oray awan pamanaknak ko, nanang. Tapod numad. Pangalaan da nga rod iti inggatang da iti appliances da ngay. Mangup opisina ni Anselmo. Dakkel ti sweldo na iti opisina ang ayan na. Oho? Jak pa adakkel ti sweldo na? Ang mga no minimum laeng? Ti importantay, adda panggadan na. Ngam kunammatla no asino ni Lucia? Kunamlan baknang? Apay ka di manan. Nagpipintas dagiti kawas na. Kundi manicure kan pedicure pay itan. Anya, Kan padak mutla ang agab-abang. Sa ita, kunamlan baknang. Bakit?
Nakasarita ka unta kin lutay, di tabangir abakan ti alutay. Kat, Gatangan tan ta patakderan tay ti balay tayaw. ay kat mayat alakay. Agpatakder ta iti dakkel a balay. Sigurado, kasta unay manin nga apal ni Joan. Sana kasta, bakit? Baliwam ti kasta nga ugalay. Tanaragragsak mutlaan dagiti agkakaruba nga kikinawatan. Yak pakaragsakan a kaarubak ni Joan. Ay, saan kumaakasta? Bakit? Pangaasay, tabaliwam ti ugalay. Jak kayat amakiap-apa ka kunak manayin. At to'y tinatgada, bakit? May baglakit din ta nagsweldo kami ita. Mano da itoy? Kompleto da ita, awan naksay. Nasaya at mat. No apay adi ka ngamin makasapol iti pagsweldoam iti dakkel. Iti kasta, saan tayo kumamot nga agab-abang akastoy. Makagatang tayo kumamot iti kabukbukodan tayo abalay. Ket, anya ngay nga rod. Sa nabali may sakla karpintero. Tinasken, at napagtrabahwak. Kanayon nakapapaapalan da di alusya. Pasikat. Pangasim, tadi ka makiap-apa, bakit? Diyak kaya ti kasta. Tauray na kurapay lati panagbiag tayo. Basta natalina ay tayo. Awan ka apa tayo. Masuro na ka ni Lucia. Kunang matlano baknang da. Agkaragatang da iti gamit da. Di mon pakibiyangan ti biag ti sabali. Ti biag tayo kit di ti panunutem. Kitaam no kasano na ka matulungan. Makauma ti kastoy abiyag. Rigat lati adda. Makapasuron. Wen, pare Sandro, no kayat mo, makitrabaho ka, iti patpatakder ko abalay may. Ne, agyaman na ka pare. No awan pagtrabaho kam ita, umaikan dito ayan ka o. Wena pare. Addan ng kontrata, iti pan nakaipatakder ti balay may. Nga mabalin ko latta nga ibaga amay sakang agtrabaho. Mabalin mo latta ti mangrugi inton bigat. Ta kasaritak pa iti mang kontrata iti balay may. Wen pare, katagyaman na. Makitang kita dayta, Sandro? Kalat amang ipatakder da iti balay da? Sapay nagdakkel abalay iti patakder da. Bakit? Kan may sa, ginatang dati lote apang ipatakderan da iti balay da. O, nangalaan da nga iti kwartada? Awanan bibiyang mo dita. Ay, di ka makikarpentero kadakwada. Narigaton, nagtaod da ita iti illegal. Ang mga no agmalas tayo pa'y no kasta. Ipakan mo kit di kada kamin ti aggapo iti illegal. Saanan? Oy. Di ka agsasawi ti kasta. Anyalakit din aya. Agpay sumot! Iso nga agsapol kalaangan iti sabali apag trabahwam. Nalpas nga rudin tay sigod at trabaho. Iso adi talangan ipatakder ni pare Anselmo. Imbag dita taasidag. Saan ako nagpletipay? Saan ko nakmat? Agmalas ti biyag tayo no agtrabaho ka dita. Iso ang saan laangan? Apay adi ka makitrabaho di ta maipatpatakder abalay. Idinto ta inayaban na kamot ni Anselmo. Saan na nanang? Apaanak ni Joan wag trabaho ak kada pare Anselmo. Apay kano adi na kayat. Anya ti rason na. Amoy umat ti asawak nanang. Apay nga raod nga iso ti patsaw. Adi ka kat agtrabaho. Tagis istambay kalaang. Aga pa kami nga rod kini Joan. Iso abay amlatan. Anya nga iti igatang yu iti kaninyaw no awan trabaho. Padasak ti agsapol iti sabali, nanang. Ayun na yun ti asawam. Trabaho lang arudon ti umasidagkan ka. Ngam di nakit kayat. Anya klase a panunot ti adakan ko na. Ay, bagpay ngagpay so dalu siya. Taaddan ton dakkel abalay da. Ta illegal ti aramid di Anselmo. Kan kamang ti sindikato. Amom ka di adakkel ti maalada dita a kwarta? Ha? No illegal, talaga nga ado ti kwarta dita. Ay. Mangrugi ka man ng Joan. Usto daytan. Di ka agar aramid iti pakadadaulam mutla mismo. Saan man Maria? Talaga akamang ti sindikato ni Anselmo? Kun ada illegal nga aramidan na di opisina da? Isu akasta, makapaitakder da iti dakkel abalay da. Anya ti sasawam, Joan? Ha? Ay na, iso daytan ti bagbagakin ka, Joan. Ay, Lucia,
Awan amok kadagiti lablabid ni Joan. Kinapudno na, laplapdak pa'y nga agsao iti madi kontra kin nila kay mo. Adda akla ang iti asidag. Iso anangag ko timbagbagam Joan. Akamang ti sindikato nila kay ko. Ken adda aramid na nga illegal ija opisina da. Ha? Nangag ko amin dayta Joan. Ha? May kaduan dayta adaras apanang dadaol mo kada kami. Ala. Agkikita tayo ijay barangay hall. Ta idarum ka. Anya? Di nakiraman di talo siya. Jak kanunungan tin sa usawang ni Joan. Idi pa'y laeng ngay bagbagak kinkwana amade timang dadaol iti kaaruba. Di mo ilat tamamingga. Uray si ka, Maria. Di ka naglibak. Di nakiraman, Joan. Aramid mo laeng dayta, ta sa anak akasta. Sige. Agkita tayo ijay barangay hall. Ay, wunlo siya. Kasta ti aramidem tapno mamingga ni Joan. May saak nga agsaksi. Anya? Agsaksi ka, Maria? Idinto ta sika ti kasarsarita? Wan, ngamjak kanunungan, dagiti bagbagam, ammum dayta. Laplapdan ka, tadyak kayat ti mairamraman, ngam sigimit latta. Kun inwarwaras mo pa'y kadagiti kaaruba. Iso anas ken amaikan iti pagnakman na. Agruwam ka talaga. Lakay, agmultaak ka no. Nalpasan ti tungtungan medyo barangay hall. Kat kunada nga agmultaak iti 5,000 a pesos. Baka mo ka na iti pagmultam. Anya? Awan panggap mo amang tulong kanya? Iti anya aga po at tulungan ka. Mangibabain ka nga asawa. O sige, ingka nga rodan di taayan ni Lucia. Ta isuma ti isakit mo? Di ore agasawa kayon? Anya? Wan, ingkan iti ayan ni Lucia. Siguro, gusto ka kun na, iso nga isakit mo launay. Ay, anyan ti kasta nga ugalim. O sige, pumanaw kan. Tadinak matla isakit nga asawam. Di ore agsinatan, pumanaw kan. Anya, pinanawan niyaw ni Joan. Wananang, katagnagd kami pailang dito balayo. Kadwak dagiti duang anak mi. Nala, awan parikot iti dayta. Talaga na uma akon kini Joan, nanang. Agsina kami na talaga. Total, isumot tinakarit nga agsina kami. Ay, una yan. Awan lat na pa nagbaliw na. Mala, agyan kayo nga rod dito'y balay. Nasaya at tapno saan amakit kita dagiti anak yaw ti ugalin na. Iti kasta, saan da amatulad. Lucia, imayak diti balayo. Takidawag ko mga ibabawyo ti multa. Awan ngamin pagbayad ko, Lucia. Sapay pinanawan da kong dagiti aga-amak. Insinan ako ni Sandro. Ay na, Joan. Amok no apay nga insina na kati asawam. Lucia. Kinawan bibiyang ko no insina na kaman ti asawam. Tagapumit la iti ugalim. Nauman kan ka. Kat ita, agbayad ka iti multam. Awan pagbayad ko. Makaamu ka na iti pagbayad mo. Awanin bibiyang ko. Pangaasim, ibabawim ko mati multa. Dayta tinapagsasaritaan ijay barangay hall. Iso asaan amabalen nga ibabawik. Basta agbayad ka, ganabem at chismosa. Ay, awan maipautang ko ken ka, Joan. Agasem nga iti 5,000 nga utangem. Pangalaam nga iti pagbayad mo kat awan mo trabahom. Alangan maut nga isakripisyok ti ganansyak dito'y store ko tapno la ipautang ko kin ka. Pangaasim, tutulungan na. Ay na, awan maitulong ko. Tikit di aramidem, in ka makisarita, nga inutem abayadan ti multam. Ken mangsapul ka nga minen iti panggedam. Tadi ka pumanag nalat taditan nga panagmarmarites. Maria. Idi pa'y lang amin na binagbagaan ka, adi ka sumanao, iti kontra, iti kaarubam. Tama nga, no day tamot la ti pakadadaelam, ngam di ka ngamin dumngag. Akasla, kabailam amin a tao, iti panagkunam. Ay nga, nangalaan ngay nga rod da Lucia, iti kwartada. Kalat abimak nang da. Ay na, nangabak ka na ni Anselmo iti tinayaan na miro, ijay ilay. Ha? Kastamot, ti ko na ni Lucia.
Anya? Nupay kasta, awanen ti bibiyang tayo no sa di man tinaggapuan ti kwartada. Kun saan anasayaat nga inkadadadaulan ti kaarobam. Agnakem kan Joan. Tano saan si kamot la tinakababain. Anya laki dain. Nasaysayatan at ibiyagbaw ti intunaraw. Ngam ti inkasarsaritaan ti karubam. Nang runa pa'y no panang dadail na ita. Gaputakas iti kunada. Anyaman nga inkaramidain. Agsublimit lakin ka. Hala, papagayam. Ditan tinagibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag. Ngayon tayo pinaulwan. Manarsarita. Dito'y drama tayo. Anyalaki din. Insurat ni Amor Julian. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Anyalaki din. Nabarte ka kaon, pari Jackie. Agawin ako ni Baleme. Saan ka pa nga away, pare Tyson? Aginom tabay. Adupay ti arak ken pulutan ta. Talaga jakon kabailan pay. Pari Jackie, nabarte ka talagan. No ipilit mo ti agawin. Makaraman ka kanyak, pare Tyson. Anya? Di nagpabainan, pare Tyson. May salang akong tarko kan ka, maudatal kan. Good padasem pare Jackie. Sana ka mabutang kan ka, buksingan ka mat Kasta gaya pare Tyson. Ambom kate, analaingag iti kung fu. Nalaingak ngagbuksing, pare. Katag sinubok ta iti kabalan. Dahito iti kogtar. Tawas. Tawas. Sana nagdisuti kong termuhanyak. Sakmat ti dumanag. Saan ba ta nagdisaw ti danog mo kanyak, pare Tyson? Dahito'y pa iti sidekick. Tawas mananti kong tarmaw. Di kaglise, pare Tyson. Nanang! Apay aya isang anak ko. Kas kala maururaman. Natatang kan tata Tyson. Apay da Tyson kan tatang mau. Agdindin nanog da iti pag-iinuman da. Anya! Inkay anawaon ida, nanang. Mala, mapantay iti ayandang aglablaban, anak ko. Anyat mapaspas amak butaw. Aglablaban da ngagpaiso, ngamsan mo't ngagdisdiso dagiti danog da. Anya! Buyaan nyo ka di ida, nanasyon. Dahito'y ti paragan ka. Ay, sos! Ilaylayat na pailaang tidanog na. Ngam natumban. Ay, sos! Natumba mo't laang ni Tyson amang danog kumakin ni Jackie. Makapakatawa ti aramid da. Aglablaban da ngagpaiso. Saan ba't ngagdisdiso ti danog da? Gapo iti bartak da. Papanaman na ang Jackie. Rumor ka manan abigbigat. Mapanak la makikaroba, siyon bakit? Amang ano ag kung fu ka manan numabartek ka. Anya nga ag kung fu asasawam, siyon? Saan kit din? Kat nagdinanog kayo kin ni Tyson idi kalman. Ngam saan mat nga agdisdis so ti danog yaw, gapo iti bartek yaw. Nagdinanog kami ayamat, kat awan mat ti malagip kaw. Kasano kumamalagip mo? Kat kasta unay abartek yo kin ni Tyson. Tunggal dumanog ka, matumba ka. Anya? Oray ka la maisob-sob-sob ng agkugtar. Mangibabain ka lakayan. Anya laki din ni bakit?
Jak amo day tangay magbagam. Ala, nagtugaw ka, Tata Jackie. Aginom taman kit di arak. Kakaiso na nga dakwartak. Wow! Naimas ti arak basta libre botog. Ay kato na, Tata Jackie. Agmay-may sak namin nga ginom. Iso nga inawis ka. Ay na. Wow! Nagadupay tinaidasar apulutan botog. Uy, ado ti pulutan ta. Nagimas ti pulutan ng runa no libre botog. Nala, mangala ka ni ti inumam nga arak, Tata Jackie. Aginom ta ni ti arak. Ay uwan botog. Arak ko naman. Oops. Ay. Anyat araramido mon manong Jackie. Agkungkung fo ka mutin nga agmay-maysa dito'y dalan. Asus. Ay, nabartek ka manen. Iso nga agkungkung fo ka. Oops. Ay na. Ay, di ka agpusipos itinapigsa. Tama nga numatumba ka. Daytoy pa'y kong taram. Ay. Manong Jackie. Ay, natinagan ni Jay Kanan. Anay, nagsakit tintero abagay. Apay nga dadonor ko. Anay. Apay, di mo amaw ipisok ka ijay kanal gapo iti bartek mo, Jackie. Anya, ay, jak amo day taas yun. No awan ni kabagis Anay, mo asimang, nalmes kan ijay kanal anakatinagam, lukaw. Anya, Agkungkung fu ka kanuan abartek. Idi kwan natin nagkan ijay kanal. anya, inaramid ko ayamot day ta. Talaga mo, bagbagay mo tinagan mo Jackie. Jackie Chan. Nagan tinalaing ako makarate. Anya, Agkung pumaster ka mutan numabartek ka. Anya nga ita tinapasamakan ka. Nagadaw ti donor mo. Gapo iti nalabos apanagin inom mo iti arak. anya laki din ni siyon. Anay. Anya lakit din ni siya nasasawam. Di mon ammo ti lubong mo no nabartek ka. Ay, sus! Anyat araramido mon tatang. Nabuhakan dagiti manok ko. Awanan, bayan kita manok. Aglalaban kami. Anya? Nabartak kayo manen, tatang. Agkungkung fu kayo manen. Apay akabusor yun, dagiti manok ko. Lumaban da Anya? Kasano ko maalumaban dagiti manok ko? Saan da kamot kan anwan? Anya, san? Kita anday ta may sakawitan. Isang. Langan natin mangkugtar kanya. Anya? Ala. Umasidag ka taglaban ta. Kawitan. Ay, huston tatang. Agawid kan, tanabartak kan. Sana gagawin. Naglaban kami tiday ta kawitan. Ay, kinugtaran mo tanday takawitan, tatang. Lumaban Anya? Ay, nabartak manen ni kabagis ko Jackie, ipagsyon. Apay aya ipag. Ada ijerabaw ti irigasyon. Agkongkong fo ng agmaymaysa. Anya? Nagalas ti nga ng agkongkong fo. Pasaray ibaba na ti sapin na. Ay mangibabain da jalakay. Sapay saan nga agbribrave. Ay, anawa ako ma. Ngam ang mga nudanugan nak. Sikalatan ti mga nawa iti asawam, ipag. Aginom tayo ti arak, nga mawan ti agap-apa Tata Tyson, Tata Jackie. Bakit? Tuwa na. Di ka kadi madanagan butag. Agkumpari kami kini Pari Jackie. Saan kami nga agap-apa? Saan ka day, Pari Jackie? Ay katuan pare Tyson. Agpinpin na tagtanga agkumparay. Sana ya. Nangag mo butag. Agpimpin na kami nga kumpari kini Pari Jackie. Ala, rugyan tayo nga ro din ti aginom iti arak, Tata Tyson, Tata Jackie.
Kakaiso na nga damanin kwartak. Nagimas ti arak ng runa no libre. Agpaiso na ita, pare Jackie. Nagimas ti uminom iti arak, no libre, ti pulutan. Ibo sa matan ti pulutan, ha? Anya ko mati bibiyang mo, pare Jackie. Esos, di mo timbagak nga man ti agap apa, Tata Tyson, Tata Jackie. Dito'y matingami na pare tayo sound. Di pa'y lamang alay tinapoy ta ipangan na lang ang dagiti pulutan. Butog. Abay, pakibiyangan na ka, pare Jackie. Agpulutan ka mat ano kayat mo? Di nagpagbusuran pare tayo sound. Anya ti kayat mo mapasama kaya, pare Jackie? Esos, di kaya ga pa, Tata Tyson, Tata Jackie. Aginom tayo lang. Buksingan kanto pa, pare Jackie. Kabaylam laki day pare tayo sound. Sana saktikan ka rito, pare Jackie. Sige. Day talata mga ramigan. Purmaan na kitibok saing. Ha? Sumardang kayo man, Tata Tyson, Tata Jackie. Di ka aglaban. Nako, dinanog mo tinobak. Dahil matiparakan ka. Kinagat mo tinapayag Gusto ang Tata Tyson. Di mo kagatan tilapayag ni Tata Jackie. Anay, nagsakit. Anay ko. Kinagat mo tinapayag ka. Pusta na. Anay ka. Anay. Nagsakit na ot laonay. Nagsakit ti kinagat ni pare Tyson na lapayag ko. Agyaman ka. Tasaan anapursing tilapayag mo. Tiawanan ba'y na Tyson? At napuli na nga asaw. Kinagat na kitin tinapayag ko. Anay ko. Day gunggunam. Day tati maalalam iti nalabos a panagin inom mo iti arak. Nauna anak lang da ya Tyson kahit. Palsik tumat laeng no makita ka. Anya? Kagatag tumat ya agong na. Tapno agnakam. Anya? Anay ko. Nagsakit tilapayag ko. Kinagat na. Anay. Ay na, mangibaba ini tatang, nanang. Ay, wun nga rod anak ko. Matintin nagpainjay sa pinang agkongpo-kongpo iti salunan. Katkatawaan ang dagiti tattao amang buybuyaken kwa na. Arig na di drunking master. Ay, mangibabain day tanga amam. Isulangan ti buybuyaan dagiti tattao. Inakanawaan ni tatang nanang. Matnagan di sa pinang agkarkarate. Ay, wun anak ko. Inkaanawaan ni tatang mo tanay. Mangibabainan. Gusto na itang tatang. Sikat ti buybuyaan dagiti tattao dito sa salunan. Hapayayalap dan nag-isang, Agkong kung fu kayo manin ngagmaymay sa dito nga ti salunan. Kababain. Idol ko nga rod ni Jackie Chan, anak ko. Wanan, nga magawid tayon. Matintin nagpayan dito sa pinyo. Anya ko ma. Oh my God, tatang. Agawid tayon. Agur-urayan ni nanang di tarwar ti salunan. Diyak kayat ti agawin. Kayat ko pa iti agsala dito'y saluran. Saan mat nga agsalsala ti aramidan nyo? No di kat agkarkarati kayo akas laad na kalaban nyo. Kalaban ko ni Bruce Lee, anak ko. Anya? Diyak kayat ti agawin. Baybayan na nga ang Kung Fu. Kung Fu Master ko naman. Ay, talaga adya kon makaanaos ipag. Mangibabainan ni Jackie. Agkong fu numabartag. Wen nga rod ipagsyon. Nalimbong mo ti panunot na no saan anabartag. Kas kumaita. Adalang ijay sirok ti mangga anak atugaw. Wan ipag. Nakaululimok dayta no saan nakainom iti arak. Nakataltal na. Ay na, paritan nyo nga aginom iti arak. Tapno saan ama isagmak ipag. Hay,
Adon adaras a pinaritak nga aginom iti arak. Ngam aglibas mo't amapan makiinaum. Anya, No siyak ti mapunuan. Ay, jaklam mo ipag. Di na urayonan ang makaungutak. ha? Ni tatang, dandanugan na matan niya pusti ti kuryente. Ipagarup na siguro akalaban na day tapos ti kuryente. Ay, nini, kugtagugtaran na matan. Ipakamok adagos ka ni nanang daytoy. Taiso ti mga nawa ka ni tatang. Apa yan di ka lumaban, ha? Lumaban ka? Ipakita mo ti kabaylam. Ti ko nam nga tagat mabutang ka nga. Hoy, Kung Fu Master day daw tapnamam. Iswa din nagkabaylan. Lumaban kayo, ha? Patayat ti kalaban ko no ko nagpatayat. Day parakan ka. Anday ko. Nagtangkan titulang mau si kakalaban ka. Anday ko. Hoy, Jakay! Kapay adandanugam day tapos ti kuryentay. Huyo! Anya? Huyaw kunam kanyak, Jakay. Jadi ka, mamo. Sino kaya? Ha? Kasta gaya ma, mabitlag tenak mga lay titalay. Irakod ka man langan. Agpatulong ka kadagiti tattaw, tapno mairakod ka. Ay, sakit ka iti ulaw. O karkaran nagdito'y poon ti mangga. Nagaduti kuton dito'y kinagatdaan ti itlog ka. Anay ka. Day ti maganab mo, Jakay. Ita, amamunak matsiguraw. Ay uwan. Hamamukan bakit? Ay pakawanid na kaon. Nagadunti kuton ako magkagat kanyak. Aging gat di ka agnakam. Saan ka nga ukarkaran dita? Mangibabain ka nga asawa? Kung fu master ka kitdag no mabartag ka? Agbalbaliw akaw na. Isahan ako niyag barbartag. Promise. Basta ukarkaran na kaon. Anay ko. Anay, nagsakit. Kinagatan dagiti kutawan. Ti ubet ka. Anay. Limtag san ti ubet ka. Saan ka di analaing ka nga kung fu? Pati posti ti kuryente kat kalabanam? Ala, kalabanam mga raw dagiti kutawn. Anya, pangasi mon bakit? Nagsakitin ti ubot ko, kinagat dagiti ko taon. Agbalbali wakaw na! Itan tinagkibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biag, ngayon tay pinaulwan. Kung Fu Master, dito'y drama tayo, Anyalaki din, insurat ni Thea Tina Minisays. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Anyalaki din! Ay, anya mo tandi kastoy bakit? Awan mo tandi pakitang danadan. Huwag nga rod lakay. No kaano mat nga awan pakitang danan. Isumat ti panakaira na ang maibusan ti abasto diti balay. Bareng man no da umay agayab. Urayak ni kalbo nga umay kahit. Ha? Apay ni kalbaw lakay. Adda ipaaramid na. Ay awan ba kahit? Bareng laeng no ada trabaho apangawisan na kanyak. Kasta ka de. Ay na, sapay la ko mga rod taadda. Danda ni maibusan ti bagas tayaw. Kasano ngay busing kalbaw? Ada ka di trabaho, mita. Ay kahit adda tata. Adda yamot ti aldaw, anabakan tiyak. Ay sabagay mo't kiti
Sa dino nga raw dayan ti trabaho mita. Ay abandak man ba? Ay, ganito na tata. Lucky day, no? Kaya't yaw. Anya nga ya trabaho day jay. Agtuping tayo, tata. At nang aming kontrata kay Jedaya kahit. Isaw, titrabaho kita. Ang mga no, at dapat tayo mo mamabaling nga mayaban. Iti kasta, ado tayo. Ay ni Dario Nagpada ka ba nga wan trabaho na? Sigurado akayat na day jay. Ha? Sino adaryo day ta, tata? Bayaw ni Best day jay. Nagapaw jay baba. Imay laang ditaw awan ka no trabaho na ijay ayanda. Kastaya. Ay kat ayaban nyo ha, tata. Baglang damay babaon, nga agbunag iti pataw. Ay wana. Ay bayam ta baba na kijay ayanda best intun malaw. Kasaritak ni Dariaw. Imayak ta umay ka kung masaludsunan, no kayat mo ti umay makitrabahaw. Kituan atata, apagisaw, awan trabaho kita. Sa dino ngay abanda ti pagtrabahoan tayo tata. Ijay taya, ada kontrata ni Kalbo ijay. Tisigaw na pakisursuruta kiti trabahaw. Ay kasta ka de, ay nasayaat nga rod ano kasta tata. Kay, kaano ngay amang rugi tayo? Doon bigat. Pag-iso alunes, umay kantula nga di balay, dagasin na kijay, tagidan ta namapan. Ay, uwan sige tata. Ay, kete, agyaman at unay, iti panangawis yung kanya. Itaam alakay, amangan kit di mat, no paglulukwan manan ni Kalbaw, ni Dariaw. Amumot ti ugali day jay akalbaw. Awan lat di na pagtetripan no sumro ti kuatit na. Ay, saan mo siguro baka? Sapay adda ti ugali ni Kalbaw. Nga uray di na pa'y am mo jay tao. Pagtripan na latta. Ay, saan na? Alangan kiti mo tabaybay Ay, nga serbek apang lakayan da. Nubuy-buya ak lata, nubilang laan. Ay, makabandok mo ta talaga ti kasto ya trabaho. Wan nga ron tata. Ay, da kayaw napigsa kayo pa'y. Gamno siya at nga dani ti kasto nga itad. Ay, naglaga ka mabanaw ka. Kahit, no kaya't yaw, uminom tayo pa ya. Sakbay tayo nga gawid. Baglang agas ti bandog mo ta. Ay, katuan na. Ibaon mo ni Dariaw ang mapangumatang ijay-tersina ni Petra. Dario, mapan ka? Ay, katuan Ilis tayo tigatangag. Itikas ta, awan malipatak. Anya? Mala, ilista mon Kalbaw. Adamay di papilkin bulpen na paglislista amiti aldaw tayaw. Ilista baon. At dan samot something na na diya kadwa ta, tata. Anya something ngay bagpagambay. Uwi na, apay masapol nga ilista ti mapan nagatangan, kat arak lang mait, kan pulutan ti katangan na. Ay, kwa, nalipatak kay bagakan ka, ni Dariaw, di na mo tagbasa ka nagsurat. Uy, naiso ano ibaon tayo ang mapangumatang masapol nga ilista amain. Nya. Kasanon nga no mapan ijay syudad. Ken kasano nga no mapan agaram iti balasang. Di ba'y hawahan na. Anya? Kasano pa yung makaasawa na iya Dariaw. Nurid magaya.
nga manong? Ay, kwa. Atoy, oh. Insurat da, no anya tigatangag. Aday ta. Arak kan pulutan tigatangam. Ay, uwan natin, uwan. O sige, mabait lang ha. Isaganak tigat-gatangam. Ay, agyaman ak unay, ading. Amoyo tata. Anya ti amo may. Ibaga madaryo. Ay, kwa, kurso nadak nga, ije balasang nga da ije tersina jay. Ay, ije ni, ije gimatangak, iti arak. Ni Petra, kurso nada? Ay, Petra gayam tinagan na. Why, Petra tinagan na dayay. No kahit mo, tulungan kang agaram kin ko na. Ha? Why, hindi ka madanagan kanya. Tada kita abanag, ti-expertise ko. Anya? Makapailag yung may sakadwaming agtrabaho. Ha? Tapoy? Di na nga rin mo surat ka nagbasa. Ano? Makapailag nga rin tatunggal ibaon ko ang mapan kumatang. Masapol nga isurat amin nagatangin na. Kahit, anyangay ko mati nakakataway ti dayto. Ha? Di kakit agyaman, ta saan ka akaskan ko ano? Katkatawak takasanaw no dan tumagustuhan na balasang. Awanan na, ibaga na pa yung kursunada na kanon ni Petra. Ay na, kalbo. Awan ti makapailakan ko ano. Nga oray di na amo ti agsurat ka nagbasa. Kan anya ko mangay, naggusto kin ni Petra. Awan matdakas na. When ang pampanunutoy lang amin, di naman lang matiksan, when no maawagan ti babaya kursunada na. Gapota di na ngarod ammo ti agsilpon. Anya matindi kasi abyan. Tong palbiyag abureng. Anya laki din. Imayak tata. Taumay ko kumaibaga kata kayo. Ajak pa'y makaumay ag trabaho ita. Ay, madi nga mintirik nak. Panagrik na kita. Guri-gura nagsamot ng tata. Ay, kasta ka day. Ay, kawana. Ay, majibat no pilitam ti umay ang trabaho no di mo kabailan. Malahag pa imbag ka pa'y. Sana balay. Takabailan mi mat kinikalbaw di trabaho nga uray da kami pailaan. Ay, agyaman ak tata. Pakibagayo man laangan kini Manong Kalbo. Umayak tulatan no maimbaga na. Ay, wan kayam. Imbay ni Dario itay di balay. Saan pa'y kano ang makaumay at trabaho ita? Ha? Taapay ka na ho, tata. Ay, madmadi ka no tirik na. Kaslag kakapso magamain. Kasta ka day. Ay kahit una, narigap mo, no pilitin na ti umayag trabaho, tata. Sa nabalay, tao may tumadlang dayay. Amo matyan ni Dario. Nakakait, abaraw. Wain, tata. Mala, agtrabaho tang araw day. Tapno malpasay. Neng, anyangay day taimot mo. Kaslarubos mo. Wain, rubos na talaga day toy. Ha? Ano mga dito? Ada pang tadak. Anya? Ay sus, aramid ka. Masakit ka nung amin ni Dario kay.
Iso nga, no agsubli ti trabaho. Dahito, ititad ko. Anya, ay sus, ang aramid ka talaga. Inton kuan, makaungot daykan ka. Danugan na kalaka nga ron. Kasano ang makaungot ka niya? Kadi na mo amo, ti agbasa, kay nagsurat. Anya, ha? Hala, pagtripam dayja tao. Takit na, no anya ti maaramid na kan ka. Anya, laki din na ya. Awan ti maramidan na dayay. Itag man, nanya taramidan na. Anya? Saya, tayo may kandaryo. Ay, wen, imayak ta kayat kong trabaho. Kasla nagmadingamin no, tartarak ng ti sakit. Ha? Kasla ad-adalaan nga sumaksakit ti saan arumbang nagsakit. Kasta talaga, Dario. Sigurado ka, kabailamon tayo trabaho? Di mo ko mapilitan ti bagima. Kabailak, sigakit di may. Masayat nga rod, no kasta. Mala, agtrabaho tayo nga rod ay. Nay, apay ngay dariaw. Kaslag kakapsot ka pa'y bay. Ay, uuwan nga rod, tata. Ay nasaysayat no agawid ka pa'y laang. Abagan kiti bay no mapasublian ka. Ha? Nay. Apay. Ay ibagbagak nga rod ken kwa na nga uray agawid pa'y laang. Kaslag kakapsot pa'y kat nga bay. Kasta ya. Mala, umay ka pa, ikipaglinlinungan tayo, Dario. At da ipatumarkoking ka. Iti kasta, pumigsa ka. Aha. Umikan, siyak ti makamugin ka. Masigurado ka pumigsa ka. Anyangay nga agas daytoy. Manong kalbaw. Basta agas dahi tayo ti sakit ti bagbagay. Managkakapsot, ken amin na narik-rik na ti bagay. Ni, mayat nga ruda. Ay, sa dino ngay tinanggatangam iti daytoy. Ay basta, hinatang ko dahi tayo di pa eh. Di ka madanagan, saan pa yung mga expired dahi ta? Ay, kasta ka day. Ay, agyamanak nga rod Ala, tumarimon. Tapno mariknam, tinagpaiduma apigsa. Oray kita, mintong bigat. Pumigsa ka iti kastaw na eh. Makatrabaho kan taon, iti taw. Ay, tumarik man nga raw. Kalpasan na. Iturog ko biyait. Sige. Manawang ka pa yung araw dito eh. Dario. Lakon? Day. Apay akatawa ka akatawa. Nay. Itay ka pa'y akatawa. Di ka pa'y ibaga, doay niya tikat katawa. Tapno agkatawa ta doa. Nay, matin siya. Ay, unay. Ay, lapdap Ay, saus. Ay, narigatain. Sa pa'y umadanin ti baro atawan. Ay, narigat met agbaro atawan ka, abagtitan. Ay, saan mo ta? Anya lagi din. Adala ngamin katkatawa, kiso kastoy unay nga katawa ka. Mala, agkatawa ka nga nga katawa. Aging gama bandog day kapangam. Apay nga tatata. Na apay akas tatilangam daryaw.
Ne. Apay nga giganam data. Tata. Diyak nga rin mo. Kalat madlatan nga. Agtangken. Hanya! Ay, agmauyong kasama tayo. Isan tata. Podno ti babagak. Ay, paramis. Ay, agtangken mo tayo. Ay niya! Ay, isalbag ka. Ay, sus! Nay. Anya tayo tinuwar mo aday tao. Ay, uun tata. Iso tayo tatin patumar ni Manong Kalbo kanya kitay. Ay, ti awanan bay na kalbaw. Ay, awanan bay na talaga. Ay, taapay tata. Ay, saan nga agas day tao iti sakit ti magbagay? Ay, ikano rubos day tao. Iso anak ko nam nga agtangken takwa. Ay na, ay saus. Anya, ay isalpag kit ni day kalbaw. Ay na, makaraman day kanyak. Mala, bayam da siya ti makaamukan ko na. Ay, amangan no agdinangran kayaw. Awanan ka itibain. Kunakno ko na mga awan ka ayat-ayat mo nga madamit gayam. Ha? Anya ka din day ta nga ibagbagam. Awan ti kaya na ko niya. Ay, ulbod! Ay, sana gaputa mo mga ayatan ka. Kat kung gundawayam, ti kinasing bat ko. Mahal. Ay, di nakawagan iti mahal. Tawan ti mahal ko, akasken ka. Kwarta nagayam, ti kayat mo kanya. No, imbagam ko may di bay laeng, ta sana ka nagasgastos iti date ka. Salba ka kit di. Ala, gusto ko man. Gusto, pangasim. Ay, saan? Maruruda ka talaga. Jak pa'y napnak iti inaramid ko kan ka. Iso ada ito iti para kan ka. Dahil ti magganap mo, babaero. Nagsakit mo din tero pag adinanog mo, mahal. Ay! Nasakit ka di dayta? Nasakit ka di? Ay, kasta, aya. Nasakit gayam. Maminsan pa man. Dayta. Napukaw ti kinabaklak gabugan ka. Napukaw talaga. Manipo dita. Saan kan nga agpangpakita kanya? Tabnoan mo man niya. Naragsaka ka makakita ken ka nga agbaro at tawa na bukol-bukol dita rupa magana po. Da kayo magayam, tata. Daryo. Wan, may kamay. Takayat ko mga ipapas ni pungtot ko kan ka. Awanan ka iti bain. Ngay, adinanog na mulatan daryo. Makitkitam lang aro din a bukol-bukol tero ba? Nayunang pa langit. Ay, agabay tinararamid mao. Ay, nakalbo aya. Amin mat gamin kit paglulukwam. Diya ka mo tagbasa ka nagsurat. Ngam amok ti dumanog. Kan amok matlang tagungag. Nang rona no kaskan ka paglulukwam dagiti sana rumbang. Anay ko daryo pangasim Ito kumamot din na daryo. Ay, saan? Dinakdiktaran iti kayat kong aramidan. Awanan ka iti bain. Pag tumaranak din iti pagpatangkan. Amumot nga awan asawak. Makapapungtot ka talaga. Anay ko daryo. Dayta, imbes amasyanak ka. Saan? Gunggunam ko nakki diya. Anya? Paglulukwam to mga minti amin na banag. Anya nga ita? Instant lang arug takarmam. Dayta, ti maganap mo. Agbaro atawin, akas ta tilangam. Gusto lang.
Tapno adda pa kalaglagi pam iti kinatarantarom. Nagkuna ngamin apag tumaram iti robos di tao. Naimbag kumamit, no nabayag kayo nga gamam mo. Saan mo? Alauston, mana. Promise. Saan ko nga ulitin? Sapay la kuma. Taumay dito'y je bakla alinuklukom. Tapno danugan na kapay. Barang mairisan day tarupam. Anya. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Herculasa Duna. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, Panang Tarabay.